In-numru ta' pjanti u siġar li tpoġġew fid-daħla tal-Belt Valletta bħala parti mill-Valletta Green Festival se jibqgħu hemm b'mod permanenti. Dan ikkonfermah iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, Micallef. L-idea illi 25% ġifieri kwart ta' dak kollu li nkunu qegħdin naraw fil-Valletta Green Festival wegħda tagħna sena wara l-oħra nibdew naraw jkompli jitgawda fi pjazzett jew toroq oħrajn ewlenin mifruxin mal-belt naħseb hija idea sublimi ħafna u wkoll mnebħin mill-fatt illi meta għamilna dan għall-ġnien hawnhekk li kien temporanju litteralment tal-ġimgħa il-public outcry ġifieri it-talba tal-pubbliku bl-aktar mod assolut kienet ħasra ħalluhom hemmhekk. Micallef spjega wkoll illi dan hu proġett reversibbli illi jista' wkoll jingħata dera ġdida jekk ikun xieraq. Iridu nċaqalquhom, jekk iridu nagħtuhom stil jew disenji differenti, dan huwa proġett reversibbli, huwa proġett magħmul minn materjal kompletament riċiklat u l-ħsieb huwa li meta aħna nkunu se nagħmlu xi ħaġa b'mod speċjali f'ġojjel bħal dan, nirrispettaw l-arkitettonika tal-post, nirrispettaw il-post tal xi xinu u naturalment nagħmlu affarijiet kif suppost.